Abaana bazanye for the first time today. Baadde tebazanyangako muzannyo guno ogwa rugby. Naye ate level gye baguzanyiramu olaba nti interest ya waggulu nnyo bajja guzanya. So balina basics ezo nti bamanyi nti omupiira bw'ogukwata olina okudduka mu maaso, bw'oba olina support opasinga mabega. So they already balina basics. So naffe nga union kyetugenda okukola tujja kukwatagana n'abantu abakwata omuzannyo gwa rugby mu kitundu kino. Development tujja kukwatagana ne RDO n'abantu abalala okulaba nti tuzaayo omutindo gwa development rugby. Twenda ngu tusige omusingi ahansi ekyorwa ngu twagira ngu abaana bato nabo batunge chance baparticipating bashowcasing kandi batunge entandikwa y'okwimusa ebihembo byabo bibine mbwenu kureba ngu rugby bagitandika bakyali abana bato kuba twine ba star bingi bari ku rwo mu Western kandi twina na timu za kunya zigume zina amani ziri kuzanira kimwe na Munonga na nationals. Kwetebekanisa kubona kutambura je buri kimwe kirije twahiza kumakinga ekishayi na ba sponsors nabo bari batekayo za billboard za commercials zabo kandi n'ekishayi kureba kangu kiri safe for player safety kugira ngo abantu batakahutara bari kuzana.